Hintayon irogi nga ibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiyag ita nga malem ti problem of the day ni George iti laon yon ngay na pinauluan iti siya ti kabit. Oh, sagudayan nga ro ti surat ni pagayam tayo nga George. Dear Cousin. Sakbay man ngay nak iburay ti pakasarita kasin yung kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yo di Tanemars Studio. Basta pa kablawak dagiti padak nga kanayon nga mang subsubaybay iti programam ken dagiti nadumadu mga programa yo iti Nemars Studio. Ilinged naklatan iti naga na George iti La Union. Naragsak ti binangon mi a pamilya ken ni Donna nga asawa. Nakalpasan nga nagkalaysa kami, naadaan kami adagos iti bunga ti ayan-ayat mi. Iso ni Georgina. Ngem saan nga gagangay ti pamilya mi kasinyong wenno saan nga kaskadag iti dadduma dita. Nga ti lalaki ket iso iti breadwinner iti pamilya. Ket ti babae iti agtagibalay wenno ti agaw-awir iti anak. Tada kami ken ni Donna no payagpadpada kami nga nakaturpos iti panagadalmi. Ngem iso ti napagasatan iti nagbalin nga trabaho na. Tay di nakastrek ni Donna iti kumpanya nga nagaplayan na kasin. Nabiit apagbiit laeng na-promote adagos, namin ado nga ngimato ti posisyon na ket tunggal ma-promote ngumato met ti sweldo na. Ang imi dinagsikog ket nagpasngay masayangan mat iso na iti trabaho na kasinyong tay di ibagak nga agresignen ta syaklatan ti mangipamaysat pa nagtrabaho na ken ti mangi-provide iti kasapulan ti pamilyami. Tay iso na ti agawir iti anak mi. Ta isumat iti gagangay nga mapaspasamak. Isumat iti normal. Angem kunana sayang kano ti posisyon na iti kumpanya. Taore no naganak, nagsikog ken naganak. Ket ikagumaan ti kumpanyada nga agsubliso na. Tangamin dakkal kano ti maitultulong na iti kumpanya. Nang rona magustuhan unay isuna ni Sir Jimmy nga iso ti boss ken CEO ti kumpanya nga pagpapaayan ni Donna nga asawa. Ket gaputa siya ket gagangay laeng ti trabaho ken dakdakkel nga amang ti sweldo ti asawa immanugot kasin nga imbes a siya ti agbalin nga breadwinner iti pamilyami siya ti nagbalin nga agtagibalay ken nagawir iti anak mi nga ni Georgina. Okay la kanya. Tinilmong ko ti pride ko kasin oreno ado digiti mangibagbaga nga andera kano, baliktad kano ti sitwasyon mi ta imbes nga siya ti breadwinner, imbes nga siya ti namnamaan ti pamilya saan man. Tadadamat nga ti asawak ti namnama pang namnamaan mi. Gabuta napatig kanyak ti pamilyak napatig kanyak dagiti aginak. Tinilmon ko nga ron ti pride ko. Inananusak dagiti sao ti tattao. Ayat ko lang nga lumungaw ti biyag mi. Katalaga nga dagdakkel nga talaga ti maswel-sweldo no matmatgadan ti asawa ngem siyak idi. Ngem idi ta medyo dakkele ni Georgina kasinyong nga mabaling kumatan nga ibati iso na kininanang. Napanunutak nga agsubli ti trabaho wenno mangrugiak iti anyaman nga negosyo nga mabaling ko nga serken nga mabaling ko nga panggedan tapno makatulong akmet iti asawa. Ket dito'y man nga rod nga rugiak ti amin kasinyo. Saan ka di nga naladaw kan? Donna, bakit? Ay na. Uri maladawak. Okay lang kano kini Sir Jimmy. Taka na yun akbad nga overtime.
Sa bagay, alangan mo't amasapa ka nga mapanitibigat. Sa kan tumarabyan nga sumangpot iti numalpas si trabaho. Hmm, agan anos ka lakay paset ti trabaho talaga dati pa nag-overtime ko. Isungaron nga listo nga na-promote. Ken talaga nga kasapulan ni Sir Jimmy ti kumpanya. Bawatak bakit? Ket agyaman ata. Agsaksakripisyo ka para iti pamilyata. Ngayon bes ko mga siyak ti mga aramid. Data ka man ng lakay. Ay, agemot ka man ka din. Ha? Saan met? Ay nanarwama kung bakit. Kaanumot nga dakkel ni Georgina nga anak ta. Ket ita ko mapailangat ti panagimot-imot ko. Maragsakan nagmat kedi. Nagasat kay ti trabaho bakit. Tamang ano siya kuman ti nagtrabaho, ti sikat ti nagtagibalay ken nagaw-awir. Amang ano saan nga kastoy ti ti taray ti biyag tayo. Amok nga alisto ta nga nakaurnong, da savings ta. Gaputa dakkel ti sweldo nga rod iti kumpanya nga pagpapaayam. Amang ano siya kumati nagtrabaho, baka awang ko makasya nga savings ta. Ay na, di talaan mo alakay. Siguro, syaklat na pagasatan ita. Adan tumat siguro gasat mo uwan ba't ka di bakit? Tingin nagpeso na, dahil tati napanunod ko. Ha? Anya tigit mo sa ulakay. Yan tangay dakkel mo ni Georgina. Damot nakim na. Kung mabaling kong ibatin kay ni Nanang. Ha? Mabaling mit siguro nga. Agsubli akiti trabaho kung nagsapol akiti sa baling ang trabaho. Ay na, lakay. Saan mo mat nga naskin ti trabaho? Saan nga naskin nga trabaho ka pa? Dakkel mo ti sweldo. Makaanay mo't para kada tayo. Ken may isa. Uray no ibagang nga dakkelin ni Georgina. Ang imbakete ni Nanang. Alis to lang ang mabannog no. Agawir ito ubing. Sa bagay. Ang imnong mangi rugi akiti negosyo nga mabaling ko nga ramiden dito uri dito balay laeng. Kas kumaitian niya. Kumpurme dita. Ay na. Kesa mga ala ka ti pakakumikumam lakay ipamaisamlatan ti panangawir mo iti anak ta. Total, dakkel mo ti sweldo kiti kumpanya. Ken inkari kanyak ni Sir Jimmy nga dakkel ka no ti potential ko iti kumpanya ket adda posibilidad na nga ngumato pa iti ranggo, ngumato pa iti posisyon ko. Assistant la ita. Ang imposible nga managerial position ton. Ti igem ko. Into sumaro no. Kadagdakkel to ti sweldok sigurado. Oray home base la kumabakit. Oray dakla dito ita. Mabaling ko nga aramiden through online kasya. Ay nasaan latan lakay. Isupay nga pakakumikumam. Nalpasa ka na nganin. Inakto di opisinan. Makaamu ka lata di balayen. Yan makaamu ka kini Georgina nga anak ta. Sana ka nga pinalubusan ko nam anak. Uwan nga ron nanang. Kat anya kad tirason na. Dakkel ka naman ti sweldunan. Kan tapno ka na awan ti sa bali nga pakakumikumak, tapno may pamaysak ka no ni Georgina, kan ti panang istimar ko dito balay Adamot kid di point ani do nga asawang baraw. Ta basit mo't pa ni Georgina, kat ore no ibatim kanyak nga kunam. Amangan no, jak tumalak ka bailan no agmalmalam nga awang ka. Alis tumalak sakit dagiti bagbagi ikaw. Kataray mo't nga ron nga taray, ti apo kaw. Uwin nga ron nanang. Sa bagay, nakamiris kumot kid dinanang. Ang imdeta lang, kahit ko lang kung mga makatulong ken kwa na, maburing akmat no, adaklad ti balay. Maawatang ka baraw, kan amok, nga lalaki ti kinataom, ket patsyag, nga oray no nabayaga panawanan nga kastati kasasaan yung nga gasawa. Idawdawat mo nga
Si kakumati ay breadwinner ti pamilyam. Saan ka di? No daddo mga rod nanang kastat papanpanunot ko. Imbes ko mga siyak ti mangisakad ti panagbiag ti pamilya. Saan mo? Kat, saan mo tadakas day tabaraw? Tanagasat nga rod ti asawam. Tanapintas kinatalgid ti trabaho na. Kindakkel ti sweldo na ako na. Tilat na panunote mo, katnoan niya ti pagsayaatan ti binangon nyo nga pamilya. Nang runa, ti pagsayaatan ni Georgina nga apukaw. Uwan mo't kindinanang. Dahi tamot ti panpanunutan. Awang kadipay ti asawang barak. Awang pengarod tatang. Masansan nga ag-overtime. Ta assistant manager nga minisunan. Kaya nasingid king kuana ti CEO ti kumpanya. Sino nga CEO? Ni Sir Jimmy. Sir Jimmy, kunak na. Ureno jak penakit-kita tatang. Awang kadipa iti panagawis king ka ti asawa mo di kumpanya datapno no iyam amuda kamat. Iyam amuna kakadagiti katrabahuan na. Awang mo't pa'y tatang. Ay. Ureno ad daw kasyon da. Ureno kasanot ayat kong sumurot. Ang saan mo mabalin. Tadamot ni Georgina nga awawirag. Umot kindi Away ni Georgina gaya malagip ko. Ay, adakin ni nanang tatang. Ay. Ket ano samlat na barok. Ureno adda digiti sao ti tattao di taglawlaw. Nga sikat ti palamlamaw. Palpalamutin na ka ti asawa. Imbes ko mga sikat ti trabaho para iti pamilya. Narwama kong tatang. Ureno damang mangig ko. Sumrek dito may salapay ko, rumorti may isa. Kasta nga agpaiso ti aramidim baraw. Akit, ikarkararag yu ti Diyos, ngagnanayon kumay ti gasat ti asawa. Tapno ti kasta. Agtultuloy may, ti blessing iti biyagyaw. Iti tultuloy mo ti panagad-anos mo. Nauray no adu ti sasao, dagiti tattao iti aglawlaw baraw. Uwan tatang. Nagyaman akta. May dakinandingay. Ala. Isat tapay ka ron, tatang. Pagpayimas turog. Pagururayak, kiniduna. Maturog tan lakay. Ha? Nagbayag ka ngayon uray, bakit? Tas ita, kahit idata. Ibagam kit din nga maturog tan. Ha? Kumusta gayam ti trabaho mi malam? Ay, narabiyang kagayam. Gaputan nag-overtime kami manin lakay. Oh. Saan ka din agsakit ti bagbagim? Bakit? No, kasta nga ag-overtime ka. Saan man? Tamakitang matagtaktag darno ano kasta nga aditi araramida. Makakitang pa no, tugtugawak kang malmalam. Kan medyo ma-stressak no, kasta nga da reports nga ikam-kamakam ko nga ipasa. Oh, amok ti kasapulam. Ha? Amok nga masapol mo iti agas. Agas ti bannog. Anya ko mati agas ti bannog. Kaditi yag agas ko luko aking kaidi dati yakapsul ken kispirin. Ay na, turog ti kasapulak lakay. Ha? Kasi ko nagbakat, pinururay ka nga nabayag. Ay na nakainom ka lakay. Maturog ka. Basid lang mo tininom ko, bakit? Naggudwa ang bigyan ni tatang, dati may isa nga bilog nga Jane. Umanay day dyan, maturog ka. Ay saan na pagkat? Kagudwala ang tinainom ko kahit nasawan. Sa balitin sa ganak.
Saan ko ngayon sa ganaan, ti panagturog ko. Anyang ortiin sa ganaan. Minumak, tayin sa ganaak ti isa sangpet mo ba na? Tamo ka nabandog ka. Yan tangay, si kamot trabaho para iti pamilyata. Kat, palubusan ako mga. Kanya. Nasyak mati. Mangikat ti bandog mo. Iso nga ron nga maturog tan, tapno maikat ti bandog, kumakay na naak. Sa bali nga pangikat bandog, bakit? Tikait ko sawan, amom lata na. Anya? Yakap sul, kasto. Maturog takit din. Ay na, George. Baka makaring ni Georgina. Ay na, saan? Itay pa lang amat maturog ni Georgina. Naunig titurog na itan. Agkang ka man. Di ka ka di mailiw. Ha, bakit? Mailiw mat. Lakay. Ito na minsan latan na banuga. Ay, nasana mabalin bakit? Kunamladay ta. Angim no maalam tong tirik namon. Sapul-sapulim dumadladay ito. Palubusan na. Nga mga ramit ti amin tapno no. Mapukaw ti pandog mo. May kat ti stress mo. Wala na ba ka? Alang arog yung mga ruden tapno malpasan na maturog tanton. Sige. Ay, nasaan mo nga ikatinan? Dati blouse ko, dati t-shirt ko. Ha? Ingatom latan. Sige. Tamno jak to nga, masulit nga, mangisub-sublin to man. Okay. Oreta nalawa mo dati t-shirt nga, ususar. Ingatok latan nga rotin. Taagkak ti baro ko mo. Nabayagan ka. Nga niya. Nga saan nga nagsuso ni Georgina? Tanamayag mo tang nga naipusing. Kat? Kinasawan? Siyak manin Yagtagi ko ka na gito. Ay na. George. Donna. Ay, saan ditan? Di mo ka di kayat nga kanak? Magus-gustom to pa, di no bumato ka, iti adalim nga karehan mo. Kano kanak ta tilapyan. Idi day dyan, saan mo? Baka jak to makaturog doon naman. Ala, rumabaw kalatan. Tapno malpasan. Sige. Into no lata maminsan nga dawan. Into no, mayroon na nga day off mo. Sige. Ibabaklat ang araw din, iti pandin. Sa konti sa runo ngayon, ikatin na di brief ko. Katrabawang kanton, bakit? Rumabawa kon. Ala, sige. Tamno malpasan. Kung namla da ita nga, kasla di ka excited Angin apaman nga may sarek ko dito Kitam? Agbaliw lakit di tirik na. Ay na, bakit? Manong atawin nga gasawatan. Kanayin ko nga, kailiw da ito panagnaig ta. Di pa nagpapas na itiragsak. Ngayon sipo diti. Adon ti pa ka kumikumam iti trabaho. Manmanumaten nga mapasamag. Ang imita. Itatadagundaway ta. Ay na. Kasta uri ti ganas na. Kasla idi damdamo talaan.
Kasta unay ka di bandog mo, bakit? Hmm? Mm. Una ta, sigod mo't nga. Napigsa ka nga agasog no, agnaig ta. Ha? Angin kadag ito eh. Kaslaan niya. Kasla di ka unay maganasan. Tadyak malamang kang agasog ka. Agasog ka man. Matiptipid man. Nabanugak nga ron. Lakay. Ang nabasa mo. Kahit nasawan, maganasan man. Wan, gagangilaan siyempre. Sige nga rin. Lakit baring no. Kabayatan nga. Panakpakin ka ba kayo? Mangig ko to. Isigod nga panagas-asog mo. Doon na pa kahit. Doon na. Garay ka, pasensya kan. Doon na. Ang gapot kinabayag na. Diyak sabot ba kontrol? Diyak sabot agbayag. Aglipasak mo tayo. Sige lang. Okay lang. Sigurado ka? Saan ka nga mabitin? Okay lang. Tapno maturog tahan. Tapno makaturog tahan. Sige. Anyat iko ng barak. Kaslad na madmadlaw mo iti asawa mga kunam. Kasla nga ron tata, kaslad na. Anya aya dahi nga madmadlaw mo kinkwana. Saludsutik man kada kayo tatang. Manutawin ni nanang idi anya. Idi saan yun nga manging nga agasog no agkanay kayo. Anya. Ay, abi ka sa saludsudim dada baraw. Kwa. Kasla namin. Saan ko nga mapagasog ti asawak tatang? Anya. Manupelaing mo titawin yung adwa nga agasawa. Nung ninanag yung akit. Nung dahil ta sa saludsudim kanya. Isungbat kaw. Saan pa nga napukaw ti panagasog na? Aging ga itabaraw. Nagpigsa pelat asog ni nanag mo. No aglin na ilo kabay. Ha? Tikit mo sa tatang? Senior citizen ni nan. Kasi senior na laang ba? 60 pelat itaon na. Ng magasog pelang? Kauwa na. Api ko magasaan no. No aramidin mi ti aramidin dagiti agasawa ka. Agasog ka. Saan ka di nga mapukaw ti ganas ti babae, tatang, no, nga makinaig? Ay, jaka mo Jaka mo di tinaduma. Ngayon ni nanang mo, aging ga ita nga senior citizen. Kat agasog pa ilaay. Ngayon agbasa pa ilaang tatang. Kagkagailaan ka. Agbasalat tabo ta. Hanggang saan nga kasidain. Apay, saan mo ka din nga mapagbasa ti asawa, miso nga saan nga agasog? Matatang. Mahit nga. Agtubog. Tila yung pagsidawag tatang. Naasog ti asawa kiti. Nim kadagitoy. Kasla pa nagriknak. Kat di maganganasan no, panpanakpaka kisuna. Ay, dagas dahi tarabaraw. Anya nga tati kahit nasa tatang. Ay, mabalin nga. Saan na maganasan ta na bandog, wano na ada maisistres di trabaho na. Wano anya tatang. Ay, lipate mo di bagak. Awan. Tang? Sa bagay,
Ang mga no stress ken bandog na laeng. Ang madapin adlaw ko tana. Anya. Saan mo't ngagsigsigarilyo ti asawa? Ha? Ngamitay simmangpet, idi simmangpet, idi rabi eh. Naangot ko nga anya. Nga agat tabako. Pinanunod ko siguro. Na pag-awan lang ti tabako dati katrabahuan na wenno ti narananad ta kalasada wenno anyaman. Ay posible Katuray mo't asin no, nung maasukan iti tabako, wenno sigarilyo, kadumket iti bagina, wenno iti kawus na. Sabagay. Ang imi din nakadigusan, awmatan. Ala nga tanang. Di laing ti saludsudan. Ay, di talagayam ti saludsud mo. Ay, di turabi ko balatan at agsyat tamanan, barag. Sampay lang datang. Inong tanak ni nanang, hindi naudi nga nagsyat Ne, apay mag. Diyan ka mo Ay, inong tanak ka Tayo di sumang putakit. Gaputa na kainubak na iturog ko adagaws. Kat saan ko nga napagustuhan ni nanang mau. Ay, lakay ka talaga datang. Lakay kan bakit kayo ng napigsakan na rugso kay pelaan gayam kaninanang. Ay, gawa na baro. Da kaming tupay ti kunam. Nakagaya mo bakit? Api nga kasta nila nga mga simmangpat. Nakaslanalpay ti abagam. Kwa, lakay. Kinasarita nak ni Sir Jimmy itay. Ket? Anya tinapasamak? Naikat ka diti trabaho? Saan? Di ka nagpaisuan na lakay. In-promote na ko ni Sir Jimmy akas manager. Ha? Sangar kasta tilang nga si Mangpet. Rumbing na ko mga agragsak ka. Rumbing na ko nga excited ka. Ta saan ka di nga deta ti kalkali kagumam nga agbaling nga manager? Ngamin, dakdakkel to ti sweldo. Ape nga nalpay ti abagam nga si Mangpet bakit? When ang ti kondisyon, no awatek deta nga posisyon, may destino iti baro nga branch nga ipatakder ni Sir Jimmy di Baguio City. Ha? When? Siyak ti mang manehar ti baro nga branch iti Baguio City. Di Baguio? Api nagada yun. Kit mabalimit nga dito ilata La Unionan. When angin adan ti manager mi dito. Imbes nga isutsukatak, danapintas mo ti performance na, kung ni Sir Jimmy, talaga kano nga in groom nak, in train nak, in sagsagana nak, para iti baro nga branch nga patakder na di Baguio. Ha? Baguio? Isungar nga sa anak ko na excited nga nagbaling nga manager. I mean, tiket na sawan, may yadayuak kada kayo kini Georgina. Ha? Ang inawat mo ka din. Awan mo ti mabalin ko lakay. No di awatek nga awatan. Tanabayag nga kalkali kaguma ko nga. Agbalila ka manager saan ka di? Dakkel ti benefits na, dakkel ti sweldo. Ken dakkel ti talag kanyak ni Sir Jimmy. Iso nga no kaskasano, no laki di agplas tarakid jay. Huh? Kat, mabaling kito nga sumarunod jay. Wenang okay kami mitlaing kidigin ni Georgina, bakit? Sigurado ka? Oray kada weekend akto nga gawid dito
kadalawas. Kat syempre, no, marabian kami nga malpasiti trabaho, mapanugak una yan. Imbes nga, agaw awidak pala ti laon yun. Mga laklatan ti pagabangak nga apartment ijay Bagyo. Oh. Saan na balit, adan? Mabalintan to matag tinawag ka kanayon. Kanayon kayo to ka video call, tap nung makikita kay latak, makikita daklata mo. Oh. Kasanong ordi, Georgina? Sigurado nga kailiw na ka. Maruam to latalakay. Nairwam mo ten, nga man manunak makita. Uri no, addaak dito, adadamat nga. Adadot oras ko iti trabaho. Nga mararamidig na ito, para amin kinkwana. Kasi ka kumanti makaamula kay nga mangipalawag kinkwana. Nga amin kat araramidig. Tap no maisa ganaak iti naranya ga masakbayan na. Ala, maawatak bakit? Katsapay ko ma. Tanabalay gi. Ti pan na kay i-transfer mo, kin pan na kay promote mo. No pa'y ijay kanto Bagyon nga agtrabaho. Kinag naed. Agyaman naglakahit ang maawatan na. Ano na dati, tawagan tan ni mami. Kaya kaabak, ay balasan ko. Agriring pala yan eh. Kita. Titan. Hello. Hello. Bakit? Oh, hello. Nakakulkulit nga rin di Georgina. Iba ka na nga tawagan ka, tamamiss na ka. Kaya nada ka no ipakita ng drawing na, assignment na ka no, di daycare. Ay, alaman, kitakman. Kitain ko na, daddy. Dito na eh. Oh, hello, baby. Hello, mommy. How are you, baby? I'm good, mommy. Mommy! Atay, pakita ka na kayo, mami. Ano tayo, Jay? Pakita na kano tayo drawing na. Ito na palang ipangpangas kanyak. Nakakulkulit, tawagan ka kano tayo, pakita na matkeng ka. Oh, kitakman? Kitakman, baby? When, mami? Daddy, mami. Oh, di ba? Wow! Nagpintas, baby. Ay, thank you, mami. Oh, nagpintas ka no, kunan mami. Kas ka pintas mo, baby. Ay, thank you, daddy. Oh, wala. Hindi pala ako nag-aami dyan. Ituloy mo na ti mesa nga raramidin mi tayo. Dati mesa drawing mo. Tayo pakitam tumankin mami mo. Tagsarita kam lakin mami. Ay, yes, daddy. Nakakulkulitan bakit? Surat-surat. Ang drawing. Tubra na. Ay na. Nagmayat ko man no. Adda ka dito yung si Dagos nga pangipalastugan na adat nga drawingin na. Ang awan mat. Awang kamot dito eh. Ay na, sana ba nila kay. Agan anos kay laeng. Ureta mabalintay mat nga video call. Ken sa anak palagay nga makaawid inton lawas na. Taado ti pa ka kumikumak dito baro nga branch. Ha? Tiamak man no agawid ka inton lawas na. Namnamaik pa ken naikarik pa kin Georgina nga intayo agmol. Ay na, pasensya kan Dakay ito pala ang tirumar. Kat ado ti trabaho may kini Sir Jimmy dito eh. Alala. Maawatak bakit? Basta agan anad kakanayon dita. Sige. Agan anad kay dita. Bye. Bye. Ay. Diyak pa naibagat I love you. Imbawanan. Oh. Nalagan anos ka ba raw? Ta para mutlaan ka na kayo ti iaadayo ti asawam. Ang tilapan panunod takit ni Georgina nga apo ka. Saan mo lang nga maikawa nga awan ni mami na dito oy? Saan mo't nanang? Ala, uwan mo't ka din nanang. Mayat mo't no, makaurnong kami nga talaga dakilan. Tanabayag nga rapaap ko nga makapagkalay sakam kumamat to iti asawa. Kaya uwan
Narigat mo't no agdenden na kayo laang nga. Ada anak yun, hindi kayo mo't pa'y kasar. Saan kami pa nga nagkasari dinanang, tawa mo't pa'y ornong me. Uri no adamat na ornong me hindi kuan, isagsaga namin para iti panagbasan to ni Georgina. Dakkel ti magastos iti kalaysa. Nang rona ke timot nga kayat yaw ket bungga nga kasar. Ti nga kayat ko nanang ke agbalin nga memorable ti panagkalay sa amin kini Donna. Ala kita sapay kumaata mapasamak to deta iti mabita panawan. Iso nga anusam ko nga uray adayo ti asawam ang pagsayaatan nyo mo ti amin nga mapaspasamak iti biyagyaw. No makaornong kayon ton akit ti umdas nga pagkasaryo akit di agkasar kay taon. Kasta nga talaga ti planok nanang. Kasapay ko ma. Na mapasamak to deta iti deta nga taon. Hello? Sino dito eh? Api nga, saan nga naka-phone book kami na ti number mo? Hello? Hello? Ni ka di George Daytoy? Wen, ni George Daytoy. Sino ko di Daytoy? Ni Agnes Daytoy. Agnes? Sino nga Agnes? Ado ti amamok nga Agnes. Ni Agnes nga ex-girlfriend mo. Ha? Agnes? Sika ka di dayta? Well, siyak dayto. Api, kasi ka di kabayagan nga di ta nagsarita. Iso nga di nakmaibosesanen? Naklaatak lang amin na timawag ka. Idinto nga nabayag nga di ta nagkit-kita nga nagsalsaritan. Ay, wen, ada kami diti Bagyo, no malagip mo. Naibagak king kaidi nga, agyan kami diti Bagyon. Wen, naibagam iti malagip ko. Oh, nakalagip ka man nga timawag. Ay kwa, saan ka di nga? Nagasawa kayo kini Donna? Wen, tigi nagpaison na. Addan anak mi. 5 atawen ton nga nagkalaysa kami. 5 atawen mo ti anak mi. Ay nagkalaysa kami, nagdin na kami kunak kuma. Oh. Ay, saan kayo pinagkasar? Saan pa ay? Ngam live-in kami, nagdin na kami. 5 years nagdin na kami. Oh, kaapi gayam nalagip mo ni Donna. Kwa. Pasensya kan angem. Saan mo ko mga tagidaksen dati idanon ko king ka? Ha? Angin kasla iso tinakitak dito Bagyo nga adda kadwa na nga. If I'm not mistaken, mga late 50s or early 60s titawen na nga lalaki. No ni man do na nga asawak tinakitam, ang mga no ni Sir Jimmy nga boss na ti kadwa na. Boss na? Wen, manager nga min ti kumpanya ti asawak dita Bagyo. Ket ti boss na, ti CEO ti kumpanya, ti kadwa na dita. Oh, ket na kinasaritam ko ma. Kinamustam ko ma. Agam amukay mo. Ay, kwa. Mabainak mat magsarita king kwa na. Api ko mabain ka. Nabayag mat nga panawanan dati naglabas ta. Ken may sa, adamot na asawa ken pamilyam, saan ka di? Wen, adan. Oh, api nga ro, di jala ka titibagam? Ay saan? Paliibam ko mati asawam, George. Concern na klaking ka, taure no, saan ta nga nagkatuluyan, ang adamat tinaglabas ta, isakit ka laeng. Ket panagkitak, saan laeng nga boss, ti panangibilang ni Donna, iti kadwa na nga lalaki nga nakitak. Anya? Anya tiket mo sa wan, Agnes? Ngamin, ada ka di boss nga sweet iti empleyado na. Kastamot na iti empleyado nga sweet iti boss na. Sweet? Ang mga naging indangaw dalaing Agnes, si Kamat.
Saan mo ko mga ikan ti sa balik ka ipapanan di kiti makitkitam. Kinasaritam ko mati asawa. Ay na, sa anak lakid di nga nagbidot ti nakita. George, no kayat mo, into no makitak nga sumaruno ida, total, asidiglaeng sama ti building ti kumpanya nga ayanda. Picture to, tay pakitakin ka. Saanan nga lasken? Pacheck nga awan ti aramid ti asawa. Pacheck nga nagbidot ka iti indanon mo kanyak. O sige, no saan ka mamati kanyak, bahala ka. Ngem, ibagak la daytoy, gapo iti concern naking ka. Isakit ka laing George. Kitsapay ko ma, tamadok talam tumetla ti amin. Ha? Bye. Bye. Naibaga na kanyak bakit? Nga sweet kayo kano kini Sir Jimmy nga nakita na di na bagyo. Ay katapo, Diyos ko, ayala kay. Ex-girlfriend mo day jay. Patsem nga rod isuna. Idinto nga, nakakadkadlaw nga pang pamerper di nala kanyak day jay. Siguro kat ada pala feelings na king ka. Iso nga kas jay. Diyan ka mo. At naman ngayon asawanan bakit? Iso nga saan ko nga napanunod day ta. Malay mo, kat saan da nga, ada saan da nga pag kinaawatan ni asawa na. When no, nagsinadan, nga di mo laam mo. Ha? Kat ita, makita na siguro nga, imadayo akeng ka. Kat dadaelen na. Takayat na pag-isinubyanan keng ka. Saan mo't siguro? Siguro na misinterpret na la siguro dati nakita na king ka bakit? BBM na tadi jayan, naibaga klahin ka, na istorya klahin ka, ta narigat mo't maglimlimid aking ka. Okay, agyaman nak ta imbagam kanyak data nagsalitaan nyo iti ex-girlfriend mo. Agyaman ba't bakit? Adala ta ti panagtalik mo kanya. Uray na ginadayuta. Oh, hello. Imawag ka ba rin, Agnes? Siguro mo't ita mamatikan. Mamatikan nga pudno dete indanon ko keng kaidi. Ha? I-check mo dete message request ko keng ka iti Facebook, iti Messenger. Saan tamat kami nag-friend ti Facebook, iso nga saan ka nga madirekta nga ma-message. Dumalan nga umuna ti message request mo. Message request? Wen, kitain, i-open mo ti messenger mo. Ada in-send ko keng kangaladawan, sa alang may sa ngaladawan day jay. Nga, kadwa ti asawam, ti boss na nga ibagbagam, nga simrekda iti maysa nga siled. Ha? Silid nga? Dagiti pag-check inan, dagiti agjowa, diti Bagyo. Ha? Anya? Pag-check inan ko nang? When? Agore ka. Ken may sapay. Naminsan pa nga sinurot ko ida. Nagtaros da iti apartment nga pag-abangan ti asawam. Deta maudi nga ladawan. Nakita mon? Uwe, nakita kon. Aping nga naging nagegda ditoy. Adada dita sango ti apartment mismo nga pag-abangan ti asawam. Dayta ka di ti boss laeng. Nag-kiss da lips to lips. Lips to lips, George. Ha? Uwin ngagpaiso. Ti asawak da ito eh.
Day tamit tibos na. Nasaysayaan, George. Umuli ka diti bagyo. Tapno makita ma mismo, ti idandanon ko ken ka. Tapno makita ma mismo, ti aramiden ti asawam ken ka ditoy. Oh. Saan nga maaramid ni Donna kanyag daytoy? Ay nabarok. Saan ka nga? Saan ka nga? Saan ka pala nga agpanpanuno ti kastano awan pa'y ti pamaneknek mo nga pudno dahi ta nga indandanon daking ka. Ay, wala nga maaping nga awagak ni Donna nga di nasungsung-batan nanang. Kaamangan no, adat trabaho na. Asti nga oras? Amangan mo't numatmaturugan. Imposible. Nang, makita yung mataladawan ngayon pakita kada kayo. Amangan mo't no. Inidit dala da ito eh. Anong inedit? Inedit ko na yung ananang. Inedit ko na ko ba? Basta, baka inararami dala da ito pamerperdida kinidona. May salaing ti solusyon na dita nanang. May salaing ti ramidik tapno numapaniknikak nga puddo dita uno saan. Anya? Nang, makaamo kay pala ken Georgina into nubigat. Iti agsapa. Umuli aki di bagyo. Ket inak iti pag-abangan ni Donna. Amwek no pudno tinaidaanon kanyak kuno saan. Saan nga hagtal na tiriknak nanang. Nagriring mat di na sungsungbatan. Donna, sungbatan ko matilawag ko ken ka. Ay nabebe amon. Yan tangay in ka matlanubigat. Saan mo nga disturbuan ang mga numatmaturog when adat trabaho na baraw? Detante. Detante pag-abangan ni Donna. Diyos ko. Sapay ko matasaan nga pudno ni kiti. Di na ipadanon kanya. Sapay ko mata. Bidot laing ti bagbagan ni Agnes. George? Oh, ape nga kaslanak lahat ka. Donna. Mabaling ka diti sumrek. Api nga da ka ditoy. Api nga dimlam pakpakaam mo kanyag nga umay kagaim ditoy. Asinuleta, honey. Ha? Asinuleta ko na. Ay. Sir Jimmy. Ha? George, bayan ako mga agpalawag. Ha? Anyat ipalawag mo kanyag. Idinto nga nalawag ti amin kanyag. Hani ti inyawag keng katibus mo. Nga ni Sir Jimmy. Ay. Nasisihat siguro. Donna no panawang kay palaeng. Saan? Kaya't kung si ka mismo't may baga kanyag, Sir Jimmy. Apay nga nadatnan kay nga duwa dito'y apartment ni Donna. George, pagsalitaan tanulatan dito nga banay. Mabaling ka din nga gawin ka pilaeng. Ha? Nakababain. Anya? Simple laing mo ti damdamagin. No apay nga hanit inyawag ken ka ni Sir Jimmy. Idinto nga boss mo isuna. George. Saan mo ka di nga imbagakin ko na nga? Addan pabilyam? Amom ka di Sir Jimmy nga. Siya ti asawa ti Donna. Nga addan anak mi. Di takit. Isumulagay mo sa anak nga imbitaran mo adda pasken mo na adda okasyon iti opisina yo. Nadinak kahit ngayam amo. Ati amo na siguro kat awan pa iti asawam.
George, saan ako mga iskandalo dito eh? Wah. Agpaisuti ko na, mister. Jimmy, Mawit laing. Pudnuti ko nam nga awan pa'y ti asawa ni Donna dayta ti niyam amunak dayta ti imbaga na kada kami. o kitam doon na. Inlibak na kami gayam. Inlimid na kami nga pamilyam. Anya ti klase kang asawa ken ina. George, Panawag kay palae. saan? Itatamit lang. Kahit kung ipakaamo ka na kayo. Nagdadakis kayo. Uri no dim amo nga da asawa na inamum ko mangumuna. Si Kamet do na. Apingin naramid mo kanyak ti kastoy. Ipalawag ko tuking kangam saan nga ditoy, George. Pangaasim ko ma. Mabit laeng. George, ingkan pang-asim. Agsarita tanto agawid akto nin tumatamtama. Bumaba akto di laon yun. Pang-asim ko ba? Saan nga ita? Saan nga dito eh? Di mo am mo ni Sir Jimmy. Ha? Hindi mo am mo na anyat kabaylan na nga arabidin. Apay ko ma. Adakarbingak, dapat siyak ti asawam. Siyak ti ama ti anak mo. Adya ko matkarbingan na. Bus mo la iso na. Ngang pinagbalin mo, kabit mo. Oh, siya ka diti awawaga makabit, mister. Katalagamit. Asawak ni Donna. Iso nga kabit na kalaeng. Siguro sinisirap mo ti asawak iti kwartam. Kat si Kamit Donna. Nagrukup ka. Gapula kwarta na aramid mo, tinaglibot ka niya. Aramid mo na ito kada kami nga, gamam. Kada kami kin Georgina. Agtal na ka. Saan ka kagsasaot kasta, mister? Siya ka pa iti pagtalnaim? Ha? Saan nga gapo talaklakay kang imisak? Saan ka nga tutupan? Baka kayat mo ngay darum ka. Siya pa iti darum mo? Dakay lang karudin, tinagaramid. Ibagam keng kwa na, Donna. Tikinapod no. George, agawid ka namin eh. Agawid ka naman. Awan ti maravida mo. Taapay. Mas pinilim ka di isunan. Gapo ka dita. Isuntipat patig mo. Napatpatig ka di isunan nga bus mo. Gimda kami nga agamam, Donna. Saan? Agim. Oh, mister. Tapno agtal na ka. Ipakita king ka. Ikarbingak. Bilang asawa ni Donna. Hanya? Oh, makasmagitam. Saan gamit siguro abulag, mister? Certificate of marriage. Nakita mo. Dua bulanen nga. Nagkalaysa kami kini Donna. Kadua bulan meten ti sikog na. Aniya? Iso nga siyak ti legal nga asawa ni Donna. Awan ti karbingam nga umay ditoy nga. Mga arit mga apa kada kami. Donna, pagtalaway mo suna. Sagbay nga maibus ti pasensya. Ay, ingkan. Di mamut kabailan ni Sir Jimmy nga ramiden. Nukasta, Donna. Agasawa kayo ni tibos mo. Ilaw na palawag kon to ti amin. Masasaan ka ita. Napilita laklaing. Gabutan dan. Nukasta. Siyak gayam ti kabit. Unay matin. George, mag-aasim ko, ma. Agawid ka, andaso. Agawid ak tumit madamdama. Kasaritak to ni Sir Jimmy. Kasaritak to isuna. Agpakadag to. Tapno lang makasarita ka. Gimsaan ka nga skandalo dito.
Tawan ti karbeng akas na kadi. Tada kayo ti legal nga agasawa. Ita, siya ti kabit yo. Kabit mo. Siya ti... Pang-aasim, agawit kan. Agawit kan, pang-aasim, George. Agawit kan. Agluluken ti riknak nga nagawid kaday di nga gundawi kasin yung kasla. Nagbasit ti panagkitak idi ti bagik. Nakaturturedak pa nga. Kimarit. Iti pagarup ko nga kakabit ti asawag. Tagayam kit iso ti legal nga asawa nan. Siya gayamin ti kabit na. Iti makadano na iti balay mi kasin yung sa anak nga nagununi kada tatang kinanang saan ko pagitin ngayon kaskaso ti anak ko. Iti uneg ti silid mi nga gasawa kit dito'y ko nga inyebkas ti marikrik na. Ito'y kong inuwar ti pungtot ko dinadael ko dagiti aruaten ti asawag. Nairuama ko nga mga awag ken kuhana iti asawa. Saan gayam taaddan akin asawa ken kuhana. Ket idi ta si mangpet ni Donna. Dagos nga nagparintumeng iti sangwanak kasin yung pakawanan na ko, ma, George. Mabalin nga pakawanin ka, Donna. Gaputa o rekas-kasano. Ada pala na batbati nga patigbukan niyak. Awanin ti karbing aking ka. Awanin ti karbingan mikin ni Georgina king ka. Gaputa adan legal nga asawam. Sakda kayo di patpatig ko. Sikat di patpatig ko, George. Ngimapay nga ron nga nakikalaysa ka iti bus mo. Apay! Apay doon ha! Nailaw anak laeng, George. Nailawaan? Nagugustuhan ko na, ma. Ayat mo lang do. Ayat mo lang ang umatot posisyon mo. Siguro hindi pa ilaeng kat ar-aramiti mo dita. Hindi pa ilaeng aliplibutan na. Hindi pa ilaeng mangrugrugi ka iti kumpanya. Saan? Nailawanak laeng. Nagbayso nasisira bak iti posisyon. Nasisira bak iti kwarta. Ayat ko lang ang lumungaw di biyag tayo. Ada na pasamak may ngay mamo ti Diyos. Saan mo nga aramatin tinagan ti Diyos? Tawad karbingam. No amamove ko ti Diyos. No adabuteng mo iti Diyos. Saan mo ko manaramid tinaglipot kanyang? Alagim, sige. Sige. Ikang kay tigundaway mo nga agpalawag. Sige, tabaring maawatak. Sige, ala. Rugya mo ti agpalawag. Kasi ko nasisira bag hindi posisyon. Oh? Ket, nagpasagit ka? May anak lang ako magagpalawag. Sa anak ko ngayon interrupt. Sige, pagustuhan ka. Iti mauding agundaway. May ibagam ti kahit mong ibaga. George. Ang imawanin tinam na maimpe kanyak. Sa bagay, sa anak medgayam nga legal nga asawam. George, pag-aasim may anak may lang agsaw. Sige, agsaukan. Hindi ka adami, Jay. Nagselebrar kami. Nakainumak.
kat na ilaw anak. Kanada na pasamak mi. Gabuti iliw ko ka. O sige, ala, denggik lata. Yung sa mo namnamain nga mamati ak kadagit ang ipagbaga. Naladawin ni Dini. Narano na amiris ko di kalabindot ko. Kahit ko kumamantin ti agresign ni Dini. Tam na mayadayo ako ni ti sulisog ni Sir Jimmy. Ang imidi. Di naduktalag nagdadagsin ako. Nag-propose kanyak ni Sir Jimmy. Nga ikasar ko. Makikalay sa akin kung ano nagbalin nga. Anya? Alay tuloy mo. Nagbalin nga legitimate child ti anak ko. Tapos saan nga ay legitimate iso na kiting ka rin nga isundo ka na ti agbalin nga. Isunta ko na't mang tao iti amin na kinabak nang nataawan mo ti asawa na ganawa mo ti anak na. Gimimbagakin ko na nga saan na namnamain nga ipatig ko iso na. Mamatig ako mo. Nabinsan lang ka na ilawanak, George. Ngim nagbunga na hindi ka pa nagbitdot ko. Oh, anyat si Mano na pasamak. Kit nasisira bak iti over na nga makikalay sa aglayan kay Kuana. Kit arami agbalin to nga tagapagmana na di anak mi. Katipanggap ko inilimit keng katipanagsikog ko. Aganalment kami tumilang. Taitad ko no di anak ko. Tanak kaya tamabukaw kayo kin Georgina. Itibiyak ko. Mamatik ako, ma. George. Mamatik ako, ma. Sabay ko mo tamabakawal. Sabay ko, ma. Ay nausto na daytan anak ko. Ang mga no adadakas ang mapasama kini Donna kantisikog na. Di yun natabaybayan nanang. Di yun natabaybayan nga dadakas na mapasama ka dakwana. Apin niya isudat ibang panunod. Katit kinadakas tinaramid na kanyak nanang. Di yun ka din mapanunod. Ay nabaam day tayin paraw. Ala, amok nga dakas tinaramid ni Donna. George! Ang panunutim kumapit ti kasasaan na baraw. Kapay pinanunot na kaditi ka sa saad mi nga agama? Dona? Ala, umatayo ka man laeng ngayon. Hindi ka mag-agsardel. Ala, ustunan Donna anak ko. Nay, ang mga no dadakas ang mapasamak kang kakintisikog mo. Nanang, tulungan lang. Tulungan na ko, ma. Ay na, awan tin, jak maikariday ta anak ko. Na nakarumat na inaramid mo. Ang iti kasasaad mo akas na saan nga rumbang itayo nga pagsaritaan when no risutan day ta. Ala, tumakder ka. Bumangon ka anak ko. Taagkalma ka laang. Ang mga numaragrag ta si kugma. Nagsubli ni Donna ije Baguio City kasin yung kat kinasarita anak ni nanang nga adalat ta kano kanyak ti desisyon no maminpinsanen nga lipatek ni Donna. Wenno ikakto ti gundaway na nga agsubli ti biyag mi nga gama. Inton makapagpasngay ken mawaswaston ti kasarda iti boss na nga nagbalin nga asawa na.
Ganayon nga tumawag ni Donna kanya kasinyong saan ko akasarita, ipakasarita kla ni Georgina. Urekas ka sa sa anak matadagas nga tao nga iyadayok ni Georgina iti inana. Saan ko man nga ipaidam ken kuana ti anak mi. Ngem talaga nga namin pinsan nga napukaw ti panagayat ko iti asawak. Dita impudnunan ti amin kanya. Ngem ni Georgina, awan amuna tinapasamak kasin. Piman nga anak ko nga awan ti kamalay-malay na. Kaadagaya men sa bali nga asawa ni mami na. Nga adan to gayam kabsat na nga posible nga saan nanto nga mamamukin makita. Jak ammo no anyan to ti mapasamak iti masangwanan nga panawen kasin. Basta siya. Nasakit paila kanya ket sa diwa paila ti sugat tinaramid ni Donna. Ket jak ammo no maaklon kunto pa isunan no agsublin to kada kami. Mabalin nga mapakawan kunto ngem saan ko nga maibaga no inton kaano kasin. Ore asin no mata. No da kayo met ti makapakasamakan na ti napasamak kanya. Amok nga kastoy met ti marik nayo. Dahil nga rod di pakasarita akasin nga nakakaskas ang unay. Nga idi ket nakaragragsak ti binangon mi a pamilya ken ni Donna nga imbilang ko nga asawak no pay di kami pinagkasar. Ngem kamaudyanan na sa bali ting kalay sana. Ket siyak tinagbalin akabit na. Sabay kumakit na kay Batit Adal na nga pakasarita kasin. Ket pasensya kayo no napagsangit kayo wano anyaman. Kahit ko lang amin nga may ibkas ti marikriknak babay ni ti panagsurat ko iti programam kasin. Tabari nga da makaited ti balakad kanya. No anya ti kasasayatan nga ramidet. Tapno agsubli ti sigod nga ragsak ko. Iti agdama impamaysakon ti atensyon ko ikin ni Georgie ng anak ko kasin. Agsapsapolak mo ten iti trabaho. Tapno sa anak ko namang namnama ken ni Donna. Uri numangted. Ited kulatan iti anak ko. Di pa igem ko kinanang. Ngem sigurado nga saan ko nga aramaten para iti bagik ti anyaman nga aggapo ken ni Donna. More power to your program, kasin. Nagyaman ti anos mo nga nang tidbiyag dito nga surat ko. God bless everyone. To'y naliputan na pagayam mo nga nagbali na kabit. George iti La Union.